od mjesec dana, period od 10. travnja do 22. lipnja nazvao hrvatskim antifašističkim mahnitanjem i usput iznio niz činjenica, podataka i postavio nekoliko pitanja. Nažalost, ni na jedno od tih pitanja mi se nije odgovorilo, ali to što sam iznio, to baca sasvim drukčiju sliku na Drugi svjetski rat i na jel opet nije uključeno? Na Drugi svjetski rat. Znači, istinske povijesti hrvatskog Drugog svjetskog rata nemamo. Umjesto toga mi imamo jugoslavensko-komunističko-partizansku turbo folk historiju. Taj pojam turbo folk, on je poznat iz nečega drugoga, poznat je iz muzike. A pošto je meni jasna i muzika, ja sam svojedobno držao diskoteke, pa ću ja vama objasniti razliku i sličnost između turbo folka u hrvatskoj historiografiji i turbo folka u muzici. Jedno i drugo dolazi odnekud sa istoka i to je malo istočne kulture, šarma i tako dalje. Međutim, bitna razlika je u tome što turbo folk pjevači dolaze pristojno u Hrvatsku. Kad ih se pozove, oni dođu, otpjevaju svoje i oni ne traže ekskluzivitet. Vi u jednom lokalu imate Acu Lukasa, u drugome slobodno pustite Olivera Dragovića ili koga hoćete. I uglavnom te zvijezde dolaze iz Srbije, jer ovi turbo folkleri domaći, oni su onako polovični. Međutim, turbo folk u povijesti, tu su vam istinske zvijezde u Zagrebu na Filozofskom fakultetu. To su tri čuvene Karleuše, Klasić, Goldstein i Jakovina. Vama to djeluje malo smiješno. Ja se ne šalim, nego se ja s njima sprdam. Ja se zaista s njima u slobodnom govoru imam pravo na to, jer su oni moralna, znanstvena, intelektualna sprdnja i ruglo. I to ću činiti tako sve dok ne odgovore na neka od onih pitanja i ne protumače nekoliko onih mojih ovdje iznešenih teza. Prvo ima da mi odgovori gospodin Goldstein na pitanje koje sam mu postavio kad je onako barabski, onako primitivno prekinuo tribinu. Pitao sam ga da mi objasni kako to da je Josip Broz 19.10. nakon što je postao sekretar svih komunista Jugoslavije, nakon toga u Proleteru dao odu Hitleru i Staljinu i njihovu razaranju Poljske. Dalje, rekao sam da mi odgovori i protumači kako to da smo mi 27.7. godinama slavili kao dan ustanka i danas iz državnog proračuna ide novac za obilježavanje nečega. A ti takozvani antifašisti poklali 10.000 Hrvata, a tek nakon pola godine prvi hitac ispalili na talijanske fašiste i to kad su im došli partizani Dalmatinci sa Ugljana. Tu, Marine, gdje ti sjedio Nedjeljko Kujundžić kraj mene, 12-godišnji partizanski bombaš kojim je tu priču pričao. Dalje, ponio ja tih knjiga. Čitajući knjigu Filipa Kojena, naletim, inače do tih podataka se može na drugoj strani doći, Kočović, Žerjavić, žrtve Drugog svjetskog rata. Kad sam vidio da je 7.000 poginulih Kosovara, Albanaca, 6.000 Makedonaca, Crnogoraca kojih je bilo manje dosta nego ova dva naroda, 4-5 puta više gine. Hrvata također više gine, Srba više gine. Nakon toga mi dođe u ruke knjiga Svetozara Vukmanovića Tempa borba za Balkan. I ja nađem odgovor zašto je puno manje Makedonaca poginulo nego ovih ostalih naroda. Ma nije bilo Broza i njegove narodno-slobodilačke borbe. Isto tako su i Albanci otjerali Mošu Pijade kad im je dolazio, nije uspio podići takozvanu narodno-slobodilačku bitku i narod preživio. Kad usporedite broj ubijenih Bugara 20.000, a Jugoslavena oko milijun. Sve su to Brozovih ruku djela. Meni je jako žao, slaba mi je ekipa iz SDP-a, jer bi ja uz ova tri folkera posvetio ovome vašem, ali vi ste u stanju kao malo ko izabrati šampiona, ovom vašem šampionu koji pohvali Broza kako je to Broz priključio Istru i Dalmaciju Hrvatskoj. Kad je 9.9. kapitulirala Italija i Pavelić i Broz su priključili Istru. Međutim, Pavelić je bio šutio, a Broz je osnovao narodno-slobodilačke odbore, pa je krenuo u 3 rata, pa je sva ta 3 rata u Istri izgubio, pa je u Istri poginulo 2.500 ljudi, a ranjeno oko 20.000.
i trebalo Istru opet oslobađati 45. Hvala lijepo.